mamini can ye and one son of my issue nan cassa so share. Emrantia be a young mobra. Nien si abrosaya yeti social media didi Ghana mpanimfo atemumpo. E kan smo atrema me part mama. Se urade afrew na urade di wo ye adwuma. Se wo kasa ya bi se urade ansa na wakasa. Kasa ye friend so obi mobra. Obi timi tibi mane reho mane konum adurowu. So obi no kasa no use the word of mobra. Eye kasa ano den asante kasa mu na etoda okasa nyansa mu but okasa ye no hit a lot of people around you including your church members. So because obi mobra oti social media di mpanimfo atemu a shabe maame obi bekasa waso dem ho no nipa dodo se na gu aso dem ho mabobra bloggers wo mu defend o Shabe people around you. Nipa say na esi aso dan. Nipa be na abo, nipa do say na abobra. It is a kasa bi wo na se oka. Mu se shabe you. Si am no kasa dongu na ase. Edom atwa ho ahia. Wa so dan na ewo ho no mu nipa buo mu omsoma wurade wo mu no. Obi bo obra no anya yi anko yi. That's the reason why waba. So I read afraid you by daddy anymore. And meaning say one Solomon a lot almost with social media. This all social media you see where they say more bra na say obi more bra. You totally wrong, mama. You totally wrong. And mama in class a minchra. Minu ka say and I do a meeting be a cost cantonment. If you are not careful, mama, MPP for be you swap divert to manim guasie. Listen, meeting be a koso, and nana do a cantonment. Meeting be a koso, a found a cantonment. Now, I am here to advise you. I am not here, semi attack you, because we be too. Ebeye me ya bibiya wa ebehame. I don't know the reason why mama since last year some etwem eko obefa badnra no obeka ho asem na obabe attack Kennedy Agyapong. I think say e totally wrong. What you say? Na mama menka asam nchiro ba bia tumi wo yemfa ni agro. Me say MPP fo ni magu ase wa mamuo ne ho. Ye pe kwan bia so afa a divert attention, and if you are not careful from Nyame Monday going on be child wa divert to attention no. You see meeting bia koso cantonment and adwe yi ase say oye ohun be ma bebiriba ye kujawo. Bible se menyo hodinfo bebiri menyo nyansafo ntena so. O se hwan nanim asem na se kire. Social media na da honom no eye kurofufuro bi a se ukwa ba bi na enya nipa pia wo se ko na oji wanim guase awie a nipa ka se ye kan ye wo. Mi unsama me part na nkofo bi atu amana sa na odimirika no woko o hu sa amana da ho no wakwa kutom afina Ghana fo oka wakasa dodo wakasa dodo ewi asema mampanimfo si ye kamfu mpeda ye no ni ye kamfu ahwe ase. It's about time. The time will come. Omo ya abozigi, more fire. Mama, we love you. We love you. Sanko fu kreya be dani ye ho Judas niye yiwama. I don't know the reason why I want attack the Agyapong. And some politicians who know Ghana no. So do mu di Agradaa. E kwan ya ombetumi di wa faso ni e kwan bi a obeti hu ba bia na enye. As a police in your body, Trimu Poso or bet you. Chumuni batring your pet, a quite be faster bet you piano or bet you.
Mama, you are going too far. You are going too far. The place you are going, no, but I am yes, people around you, no, people around you, no. Yen to me and can create we say and fancy. Yan Fabi Bian Tunche, one about Canada Agyapong. I think say a ben fie moi when you see. And one thing they say, honorable Canada fie hono. Me ko ni man ko shabi. Ukoya na wanko. Ukoye. Again de uko hono. Shabi mpradia sa asofo ye di wanim de ukoye ye. Sa asofo ye aso na yi wase atwede. Nipa tso asofo Owusu Bempah oka omo lidi wu e de ukoye. Me se asofo wo ye corrupt class ade me hu bi da in my life. Oka hu bi e no mdo ukoye, but last minute one in ntem ko ye problem. Ohini David mesi asem we minya e kan da. Ohini Solomon before so be hia senene mu be gu ase nyina da. Eye na ahemfo atwa ne ho ahia. Ahemfo David Solomon ya ade na wo ye no utimu se da bi enye emfa kwan. But ahemfo no se na nanya nkwada. Solomon wani ban ho so no ya twe ne to akonya. Ya chine tu akonya. Ti Solomon so mo ye wahini nyankwada na mo ne ma me nim gu ase. Ye onipa bi wo ma o kana se mo be mo akọ. Ye onipa bi wo onya wo. Mama, you are going far. It's about time you have to do the things to move forward. You have to do the things. Ne concentrate to ministry ni so. Sabi nkofo na akwaji permission see about ye demonstration, fix Agradaa demonstration. I am not here to talk about Agradaa demonstration, but I am here to talk about truth, because truth is one. Yes. And I be nan nkofo bi ti Ghana cantonment wo mse maami si ya nsori a odi nipa no mu ye fom maami di despite atam yanka maami cassette ya nkofo bi asabi ya bobra wo Ghana ha yanka na kasa omakas omse maami na kan etwa mu nsu mu ne se wa wo so ye be ma soa ba woto nti mama bi decide se ne wo be kire wo se soa ebo wo moto mama se bibi to wa me hu hi into na ebe ha me pa. It's about time e wo so tie break. Me sabi hu hi free 2018 ebe see 2020 obian one man no fire say me obian one na no den say me but edum rem ne try ya trans ya dwene hu say da bi social media no so hu hi hu kan kure hu hi wa ya de hu ye bold omo be comment no ye be comment a lot of comment unya someone ya twe ho unya sam ni ya twe ho mama baby e tumi wo ye mfa ho ni agro ade ye friend tumi ye mfa ho ni agro. And don't ever think, say, honorable Canada Agyapong about say or president, because of that, into who use this opportunity, no, attack it. Mama, and you baba who benya tamfo, or safe one, or benya, or safe wobenya wasrew. Mr. Stay away from the place you are going, because that place is very, very, very dangerous. That place is very, very, very dangerous. And I been emptying for big comes to Mammy and so no one saw the time come on, or he will tune for Cromwell Cassetiano, or her national chief Mam Cromwell Cassetiano. Mama,
Sabi we are so being kasa pudu nhie. Bloggers for your time video no ye post to na me hwe se blogger ba ko betumi aye nyansani afa video no address issue ni se ne yete ne wakamu no credit no kra to ba bia no credit na sabi wani aba ho so se empo wani afiri ho so mpa. Since last year na honorable Kennedy Agyapong attack you. Pankasa, but why now? Why now? Ekobasa na time bia yet social media ni defend it. Even unnecessary defend was ye defending be nyansa nim kura na ye kanta ye defend it. Ghana ni sabi ye wonkofo bia omo ye ma omo okuko omo no de pa omo bebidi omo wasika wo. Mama system na you wom sisi adam pa the time sa wo kwa wonko na woko plani mu bia sem wo ka kire me am de tu mi tiremu e free one mo be ju social media o se na na ko hi system na you wom sisi and if you are not careful wo kwa wonko na woko enyo no bi na be ko and too much of everything is bad. Ni nwa imitu enyo obi a na be kama asema be ba be yi anu social media na so. Enyo obi a na be ba be di matama ba be ka ho asem. Me ye hia ni mi ni sika de na enso sabi me ni abrem ponfo ekuni ni atitru ene kontokwa enye kwase ya bia ma be tra social media enso obe kama asem a na hu hi ma ba bonte na me kasa Mama Obiana be so be kama asem ma ba bonte na me kasa. My question is, Honorable Kennedy Agyapong or attack you last year. And mimi to sabi Honorable Kennedy Agyapong me nko ni fie se me kopa de chawo because me nya ne bone. So why say me kwase me kopa Honorable Kennedy Agyapong chawo. Na sabi mpredi asa. Ye pai dwan na mi dwan nyina ya me koye de ho. Ye pai dwan na me hu ani mi dwan nyina ya me kopa de ho. Osofo Owusu Bempah na me blame no because one na amanaba. Sabi osofo a woni akomfo nam na wonni ni le munya ni nyamedwuma odi sika ati asi ni nyamedwuma awurade friend so ma ye no ene Honorable Kennedy Agyapong aye attacking ni se yemblemu obi a yemblemu nipa no a anko Owusu Bempah say ohia se yeblemu no because oye corrupt. The man is corrupt, totally corrupt. Yes. Me say me we are see am tisisi no kran kwa na meka kopem se mewu. Obi ba bisa say one about trans one attack no. Oka so be president adi no. E na sabi wo be attack no. And mama, let me tell you the gospel truth. E kwaya of us wo attack papa no. We nye friend na Agradaa ne tunufu okuam. Onwa hina nka so friend na tunufu okuam. Sabi mpredi asa. Asem eye ba akopɛ no kure eye ba akopɛ. Me to me nti obi akasa se nyame obo so ne asase ni sikaga akasa na metie. Me betena hanu ma sabi me mo obi mframi ntumefo, me mo obi ntrem de me nya ne maye. Me ye de me ho beto me, de beboa di nipa be konkwa diem, e be save nipa life. Eno na ho ahime ye. Ubeka se when I work in the Japan to Ghana, how on cast be president. My part one attack, you know. So why now or cast work for president and I'll call attack, you know. Shani wakom Ghana hanso ha wa fam anyame aboa yi wa pie. Etrese awurade dom. Etrese awurade hiyan. Etrese awurade ehwehwew de waye adwuma
Me da bia me ka say the way I what here, the way wo ye bold, the way wo si kasa kire say wo betumi atwe Agradaa mawurade. But mama wa hwe ya be divert it. Every ofre na wo si Agradaa afre wo no ho. Akodi ba bia ni kwa say okodie. Because all can kind trust someone. Bible says will be for hwefo adwuma wa fa adwuma papa. Na hwan no wo se hwefo obi asabi nani da hoye ba akufo kunu onkonto kwa wani popopopo wano ni obi a Bible describe no as hwefo. Bible ka say me wo trust me wo se o Kristo ni de wi asefo ye e na wo ye. Say nipa no obeyi wa hye ne bone yefo nsa. Obi a evangelist, obi a prophet, obi a reverend, obi a pastor. Or conso hebi mu a okoyo nyame mpese obefin because we yesodenfo. We yesodenfo. O kasa kire na wonte. Utunfo a wonte. Especially asofo ya wale na nso ye nam ye yire ti bo adwaman ye niema ensem fata no. Sa asofo no. Mama ene kwase bia betra social media na Agradaa no adi watemu afa no adi no adi ku atemu afa no adi na nka wo de wa hwe wo omo a wo yi sika gale de bua wo mo a lot ene omo na adan yachi ene wo kontokwa ya wa de bi wo no obi de wa utimu se ade ye nipa ye me ya affect me but mami ntwa so na me nyan ma nyame na me move my life. If we are simple, we are the minimum say a yet day na you the power said yea. Emra de no beba, no journey pan life amano. Jaining my camera, no one in daily. I be with the great if we are sitting. Mama, me say, if you are not careful from Monday going, I best shock the whole nation. You know? I bet shock the whole nation. MPP for bet chill. Me say MPP for bet chill do makata o manim guase so IMF no on bet chill do akata so na finance. Me srew baby wakika kodru na ye baby wakika kodru mama eye twaso panimfo se wa ye bia twaso yenkaso wa ye bia to aso me so study me a epede obitimi ye made pa na me buafu gidigidi odi wa no tu ma na me twaso o ka ho asema na me jai mama me srew jai eye mama me srew dwene wo kunu ho dwene wo ma ho daati eda yanim no sabi nyema pa edoso sene de wo mu nei it honorable Kennedy attack last year no ena sabi wutwa aso abepem enane na nsan ena nti wo de wan fin no akopem se Yesu ba ya mama na nka ayedai ena eje ebo no wanya beduru so made wani so kwakwa na ne net 2 TV nkrofo kwakwa na ne safo honorable Kennedy hwe mesre wate he said they also per president yedi also per president yedi temi so why din na mnim say wa nyempa obayi wani ahyeobi ama na maafi Agradaa se betumi e jai wate e pa ocho jai wate penimfo se sebe ubadningu na aso a ya wohoro yentwa mua na matre ya tenie o social media no so na ye de bam so esere ojai wate o de fasha ho saa sabe wo so wo de wani betuturi binimu wo nya mfa ntuturi ya o de o ha won sei jai manya me wate jai manya me ne o ma ya bari mu ade o ma ya bari because of internet and social media no so ntia kasa wo of ye mu ade jai wate jai wate
taye hu hia fa ne so osofo Owusu Bempah na akotwea bekan safo na akotwea bekan kwaku anan na akotwea bekan me kwaku anan sori ye fa me ho asem ko cyber unity ye ncheme she saw a lot of cases they come out say me sori me interview akomfo sabi mprabiasa wo sori a wudi Agradaa ati Agradaa no ye komfo. You are not ashamed of yourself. What's right now attacking and now when we are what to say you obey to me my yepa. We kasa be na onim kasa. Unkwasi journalism school now call you no. What's right nsem phone nkwasi asem. Udi enya idea wo ye no. Sikani bre sabi panimfo ase de owu afa. Udi sikaboni eti di sikaboni eti. Otobe ya onokono company voice what tie dia na boni ma wo yafunu odi ana awia na asa no pa sabi mpradiasa e botwene ma wo sa na jo obeto yam gbangburom on say na platform na 2 TV na agu ebegu because adwen na wo tuma ya bone who can say journalism school is about school education is about marriage again near the journalism school. Also, I compare what is said, you will be ama. And I would do an abo Kennedy, Agyapong, would the papa dinner also, I would didn't quasi assem, would the din some phone. Maybe to an Mako investigation, and I wouldn't a mature. Quaquanai, Miss Mimpe was a death of himself, yes, a Baquabi, Yawu, Minoba Chimman for Sack of himself, because we a wicked man. And that's why somebody went so. Yatigana Hanamo. Yatigana ha. Ena Otiana 2 TV. Agradaa o 10,000 Ghana cedi now di kujaya na kone kwaji wadi ya mempe. Kone kwaji usika mempe. Ewi etira na anu ya yati maami. Na okunto kwa we etire se maami yenyi no. Owoma wa woke 20 yenyi no. What is your interest? What is your interest? Adie na woni maami no sabi mo woye. And then we do boss whatever no. Come out and save your boss. Because you need to be blamed. You need to be blamed. Safu need to be blamed. Mon respect mo. Ewurade hye mo ni monyama ya mo mama ni so. Mon fankita na munkura mo den. Na mo be gye ni mguas, mo be gye mo ni so. Mo ye nkwala boni pa yetumufo amuntie mo. Mo ye nkwala boni ye kasa kire mo amonte. Yetumufo amonte mama media work na ye den. Sikadie ama mo nya hoto. Ya nya mo dai. Enyam dai. Munkwa na mudidi eye. Munkwa na mudidi eye. Munkwa na munim sikadicious wonkwala. Safo ne your friend say ni kwaku anan. Safo ne kwaku anan. Moya hu snake under grass. Snake under grass. Ndem Israel bia o. Udi si a me hu metwa. Me hu udi si me metwa. Ne ma kire o me social media no. I am the master of the game. Ejebi mu nkwasi anyema amoto wono ma amosori amoye Google TV ni so amosori amoye no blackmailing ya juma blackmailing ya juma now who him to yi me new obi story na me free ni pa na masa where me miska me blackmailing work is not a work. You need to stop. You need to stop. Mumumo ho na momo ni na ho mumumo ho na mama ni na ho na mo manuma bai dodo sikadie ya mo de dodo ma fa wiase se wiase ye cheap na mo sole ensem fone nkwase asem na mo sole amudi etire wo Ghana ha mo support ma sabi wo man ne nkoso mo sole ade mo bedie na mo dwene ho wo se kwaku anan TV so na wo kasa di atem o kabrofo akese na de obedi ntia wo dwene ne yafuru ho na wo sa asafu na wudi kere Japan ati a wote sa FM station wo kra de wo ye disgrace and disappointed. We are disappointed. We are disgraced and disappointed. We are crabonny power. We are crabonny too for one day. I said, Madame so. I see Sika Gelino. When I book Kennedy, Agyapong Aquala or Tokawu. Or so Tokawu. Or so Tokawu.
Nanka Agradaa fiti didi mpanimfo atam organ ha ene. Enye ne o. Enye ne. On se muntimi nka na asem because of the media free no wonti. On se muntimi mo na tem so because of the media free no wonti. On se muntimi nka na asem because of the media jedi nti. On se muntimi nka na asem because of the mo akomo ye munti. On se muntimi nka na asem because of sebi predias ade ode ama munti. Enkwasiafo we nom, kwasiafo bloggers bi, ne kwasiafo medias wo bi. Mo sori a mo mpa no kura, mo sori a atro ni mpontompo ni na ada. Mo sori a mo support de enya, mo support atro ni na ada. Mami tigana no odi nkofo atama na ye nkofo bi de. Ene won se etene ye no. So on di akwakoba. Etene ye so on se afedi ade mu nyina mani so. Etene ye no on se afedi mu nyina ho hyehye mo. Etene ye so odi atem no ko. Isu obedi ada komo beda be so no adi president atem. Da komo beda be so no no adi president atem. No adi vice president atem. Na mu be hu se mo ye mpanimfu asabe se mo ye tibon koso ofo amunim nyansa. Mera bi am kasa misika gele ni midibi but entresa atomadwen entresa atomekra entresa atomni padua na ohu ahime to wasa mema no kra ye adwuma no maka no kre ma me part to boase ate to boase the one hwe ya o matu amna obetom ya settle up one hwe ya obetom ya settle up. If you are not careful you go and slip ubetum nedu mebe uba unasrasi ya idi tempanifo to boy wa kasadodo enti mi ankasa me nkasa ye bi na di makwa akowie ba bia me na me nkasa sunsun medam ya teme dada but ne mpie ye ti me masamba look at the way is redre me no Obofour case by masa. You make off first floor. Near the man floor, but second floor. You to me chum fifth floor. Near the man fourth floor. Ube near the man kowura near the man wura you had me kowura car when you me pie near the man kwasha near you me pie. See and chum with the other. Yan chum with the other. Miss Ghana, what's a mumaya on? Ubekasa wo yo hene wo de tra social media no so na ka wadwen kan ye open nyina na da asem no beba se isa aba no bi to nyame o hatoi police fo no beboa papa de waye exercise bi pa obedwene ho a wure mfida o maburo sa tenti na si ya idi ho no no ofro no washi ye do call left ye do aba right o mo left shabro san inside pa but ye do top and down. You do bot up and down. You do bot up and down. You do bot up and down. Me who I am it way. And I mean, we'll be in copy of your mamma, Conquasi, and talk on Conyanquasi, as some Quadamuquasi, and Nemo. With the man drink, Nimi Yansa, Nimi Nim, dear, we are the dear mamma, and one name de Cassa. 2 years with the dear mamma, and one name de Cassa. Cassa was social media, and so a yard also. At 10 years now, mamma, and why? Why? And now 10 years some fata social media no so na ekoso. 10 years some fata. 10 years some fata. Na ya na mo wura film ho sa mo wo ma. Mo wa yire no mo kunu no mo nti mo jimi mo ho sei. Wo social media no so sa no. Mo din samfu se wo social media no so sa no. Mo wura fi sa de ma mo ye na ye sabone mu twato ho de ma mo ntiri ma na. Mo nwini nkwachiri. Munyin nkwatiri na nipa da saniti mi sole won nyare won twitwi ne sen wo betre social media aboa kwasea na odi mpanimfo atem na wo kasete ya mpanimfo mi nwahi obewu se baba abontina me atake obi anasa me kama dia kire obi na me dibidi banhunu nansen wo hima bi hia me wo manhia na oni me di asofo him bi nkomo ohima ba ku gina wono wose mo bloggers ye hia se ebire momo blogger di obedi nti on hwe nka no kure on hwe nkire nipa nyansa wasori enkwase yasem nko an wo supporto adimi sem nko an wo supporto en mo asem nko an wodi atire on supporto papa da bone
hwa na me wo ya blogger wo ya wadwen se me wo de nkwase asem be di me do nyame me do be ko Nigeria ko kun me do be ko Benin ko kun me save life me destroy life me to me nkwa sori me de ani abosonsom nsuo nam de agyewa najo wo da ho na ho wo so brothers, for it's about time mumi enya ye boy pa na ekodi atem kwase ya pa bobia because of security blogger or the social media what nanim nyina twitwi form waton nanim onyam wasai nanim onyam enti na bloggers for do na ye ni anim onyam o bloggers for do na de ya de ye enti yanka no kure ba ye mpase ye beka ye tirisi ye beka no kure ye yi adai why na blogger akwa disika no abetena social media no di atem no pema kotia no di atem enti yantwan ye manage say jimi we nkosi dabai yantwan na say jimi we yentu ho na nkosi dabai yantwan na say jimi we yentam nso nkosi dabai and the bloggers for na ma social media no so aguo asai aye condemn yes aye condemn ni party say na tonado say upe jimi fo a wa jimi pa wonim nyansan na tonado se se ni wiase oba ye ni bre ni ahoye nti na tonado ni ahoto eni bre ni ahoye a nti na tonado na tonado to we se we ni hu achichi wo so wande ho no ni paseye ni nipa ni mguase ye ne wo pe pastor di na tonado nkwase allegation bi o make fa Father Dixon honora bloggers will be supposed to more bloggers will be more jimi I think some money content. That is the reason why nkwase supposed to be an amu post to. Na tonado na o ka se efiaso asnega ka kire ne se Father Dixon per se odini yesika duro no. Sa nkomo ne ko so time bai. Aden na afa nu wo be ka na social media ne so. Nkurasefo mo ya adamfo ne na mo kotena ti na memi ni adamfo no mo ya adamfo ne na mo kotena ti na memi mpa adamfo no mo ye nkurasefo ye disgrace pa mo ye nkurasefo na hena na tonado hwe be ma ho hwe ni ti asebo ye seso se kan hwe be ma ho ni nipadua nipafo ni patantan sori na wo sai nkofo papa no credibility o sori na ugu nkofo papa no ani mu ase ubeka social media say fiaso as nega ka kire o say opambu ebenezada akwa yi adom ene ne da wo suko no mate se wo na ni wo sori abedu opambu ebenezada akwa yi adom atem be sese ne kwasea because of say waka bia ma fiaso as nega na onye fiaso as nega won tokwa no nche se wo se obi ani ni nya ntokwa entu obi obe fiaso as nega bia pese ogu nani mu ase ebra Father Dixon wa bon sebe wo se wutimi bo bi half kra wo nya se wo na mana wo sile ska no ehiafo asefo sebe yenwene ye ho o mabro se tawisi o mabro se asori dem akura sori yankwase asem na mudi akire samfo na mudi social media na ye nyansa de mu nsua bi jimia na muso bedi akire na wajimi so ebuni na obedie ekombe mu wadi buni sori ya mantoka na oti social media ena makwa no makwa e man tokwa na muti social media ena makwa ene weni we kodi agro kwakuni kwabena kodi agro amani efia kodi agro etira na ya ntokwa obetene da social media nso ena o kan se etira me ena o kan se etira me ademo ye nkwala na mabu padamo ana nyansa na sabi eni mutirim ana mo krama ya wodie na mo piepie mu emuari awodie na mo piepie firi mu ana sai